tugomba kuzenguruka East Africa yose tubagezaho abahanzi bacu, abahanzi bagiye bari mu bigo bigiye bitandukanye, Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania, South Sudan, hadi hivyo tukifika Sadeke, Zambia, South Africa, bose tugomba kubagererayo. Gusa nkuko tumaze iminsi tubabwaye ko tugomba kubashakira abahanzi batwihishe, abahanzi batubwaye yuko ari aba superstar, ariko twagirana bakatubwaye yuko barabihishe, ntimuzi amakuru yabo, ntimuzi uko bimeze. Ariko nkuko uyu mwaka wa 2021 tubibabwira, tukaba tugomba kubagezaho abahanzi ba hano muri East Africa, tukaba tuhereye hano Nairobi. Uyu no munsi tukaba turi muri kumwe n'umusore wanyu Theo Ryan, nkuko mu bisanzwe iteka, tukaba tugiye kubagezaho umuhanzi wa hano hafi, superstar, umuhanzi uri swaga, umuhanzi ubikora bigacika, umuhanzi utwika, umuhanzi ucoma igihugu cya hano hafi cyose ntawe utamuzi bose. Amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Ndakeka wababwiye jewe uko nitwa Mr. Seva, wa musaza tu wa undi musanzwe mumenyereye, hari benshi nago munzi, ariko kuri uyu mwanya, kuri iyi nshuro mugiye kumenya Mr. Seva mtu na aina gani, huyu ni mtu namna gani. Tuko pamoja. Mr. Seva, choma watu, twika indirimbo zawe z'ubwenge. Okay, zose kari nziza, zote ni mzuri sana. Sijui nitaanzia wapi. But kama msanii najua kitendo inaongea. Acha ni wapigie aka ka freestyle. Kuna wimbo ingine imezidi, iko sawa, watu upenda hiyo ngoma sana. Wimbo inaitwa Tell Me. Tell me, tell me if you love me, girl. Touch me now, my love. Asante. Mr. Seva, utuyano muri iki gihugu cya Kenya, wamaze imyaka ingahe? Nimekaa hapa muda mfupi, yani mazano igihe gito cyane. Maze imyaka igera kuri 2. Gusa ibintu ndabona biri kurusha kugenda bimera neza. Mr. Seva, umaze imyaka 2 hano muri Kenya. Igiswahili twabonye unyuraho ni nka kaburimbo. Ni iki cya Koreanse kumva yuko ukunze ururimi rw'igiswahili cyane? Sorry, samahani. Ningependa nitumie Kiswahili. Best yangu ameniuliza kwa sababu nimependa kutumia lugha ya Kiswahili. Hii lugha ni lugha ambayo inatambulika East Africa mzima, Afrika mzima, ulimwengu mzima. Ndio maana natumia hii lugha hadi kwa ngoma zangu. Ukisikia hizo ngoma ni ngoma ambazo ni tamu, na ziko na message. Sasa kutumia hiyo lugha ni kwa sababu nataka kila mtu ako kila sehemu, yani ako hii dunia, ako hii hivyo asikie ni message gani ambayo Mr. Seva anabonga kuhusu wimbo hizi. Mr. Seva, batubwira yuko cyangwa se iyo dukurikiranye imbuga za nkoranyambaga tubona uri umuntu ufite abafana benshi. Mr. Seva, ni indirimbo zingahe ukore ufite zirimbye mu Kiswahili? Ndiko na wimbo karibu 4 hivi. Wingi wao nilitumia Kiswahili. Hadi unaweza sikia nimetumia Kizungu kwa sababu kuna watu ambao ni wazungu na ni mafans wanapenda hizo ngoma. Ndio maana natumia hata kama si wazungu, black. Kuna wa black pia wanatumia English. Ndio maana unapata kwa hizo ngoma na change. Yani na mix na English, Swahili, English, Kinyarwanda, lugha ya taifa, lugha ya wazazi. Thank you. Mr. Seva, ubwiye abafana ba yuko indirimbo zawe nyinshi ni z'igiswahili, mu Cyongereza,
Mr. Aseva, tukubaze indirimbo zawe ziri mu ihe njyana? Mimi natumianga Afrobeat. Hiyo Afrobeat ndio sahi najaribu kutumia nayo nikipeana message yangu, ama message yangu ndio kila mtu achukue ujumbe wake. Mr. Aseva, mwumveshe yuko aririmba indirimbo aririmba injyana ya R&B, Afrobeat. Mr. Aseva, ushobora kubageza ku bafana bawe imbuga ukoresha kugira ngo ukunze ibihangano byawe abashe kuba yagukurikirana byose? Asante. Mi natumianga platform kiasi, yani sio mingi. Natumia Facebook, Instagram, Twitter, hadi YouTube. Mnajua tu ndio hiyo ndio kubwa sana, hapo naonekana. Ukisearch Mr. Aseva utanipata na tutabonga vizuri. Kwa ile swali ambayo yoyote uko nayo utaniuliza nikujibu. I'm ready. Nawapenda. Ushobora kubabwira amazina bashobora kukubonaho kuri izo mbuga zose? Mr. Aseva kama kawaida. Kama Facebook unaandika Mr. Aseva, utapata hiyo jina yangu hapo na tutabonga vizuri. Nimeshukuru sana. Bakunzi bacu ba Chess Africa 150, mukaba mubyumva yuko ukigera kuri YouTube Mr. Aseva, Instagram Mr. Aseva, Twitter Mr. Aseva, hose Facebook hose abarizwaho. Nkuko Mr. Aseva, tugana ku musozo w'ikiganiro, umuntu ashaka kuvugana nawe, ashaka kukubona imbona nkubone, yakubariza? So mi na stay Nairobi. Hapo ndio napatikana sana. Hata ukiniongelesha ama uniulize swali yoyote kwenye mtandao, nipo hapo, utanipata vizuri. Mr. Aseva tu ni ule mtu ambaye ametulia kwa hapo Nairobi. No stress. Bakunzi ba Chess Africa 150, murabyumva yuko umuhanzi wacu w'icyumweru umukeneye ni Nairobi, ni hatuye, niho buri kimwe cyose agikorera. Mwandikire ku mbuga nkoranyambaga. Murakoze, naho butaha. Ciao.